lekhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombela Sitimela Samampondo baba mkhulu phakade amen. Wayelihlele kanjalo yena umqali wendlela leli bandla lamaNazaretha ngako kuxoka abafundisi ababili laba phela abagcoba entabeni umnqayi kanye naye umzobe okuyibona abazohola ibandla lamaNazaretha uma yena umqali wendlela esehambile emhlabeni. Emva kwabo laba befundisi ababili kuyobe sekungena bona abantwana laba ababili abangabantwana bakaNkulunkulu njengoba phela babezalwe ngalo uhlelo lukaNkulunkulu. Labantwana ababili kwakungebona abomndeni wakhe uShembe babevela ezulwini njengaye phela umnqayi owakuwumntwana wakhe uShembe wasezulwini kanye naye umzobe benaye uEzra Mbonambi. Lokho kwachaza ukuthi abantwana bakhe uShembe wasezulwini base bebahlanu njengoba yena umqali wendlela wase bathatha laba bantwana abane wababeka phambi kwawo amaNazaretha. Yilapho amemezela khona ukuthi laba abaholi abazohola leli bandla uyoba umnqayi uma ehluleka kuyoba umntwana wakhe lona wagcina ebizwa ngayo inkosi ilanga, kube umzoba uma ehluleka kuyoba umntwana wakhe lona wagcina ebizwa ngenyanga yezulu. Kodwa umqali wendlela akakhulumanga ngalo mntwana wakhe okuthiwa uEzra Mbonambi, hleze kwakuyizo leziya zinsolo ezavela ngaso isibonakaliso kuye umqali wendlela zokuthi uEzra uyohamba ahlubuke avule elakhe ibandla. Kodwa uShembe wagcina phela emgcobile njengaye umfundisi ngalesi sikhathi egcoba abefundisi abawu-9 emva kwesikhathi eside ekade egcobe abefundisi ababili umnqayi nomzobe. Sebebonke abefundisi abagcotshwa kuye umqali wendlela baba u-11 ebese kuba u-12 ngaye umqali wendlela kanye nalabantwana abasebancane 14, isigungu esiwu-14 kodwa ababelwe ukuthi beholele libandla bawu-4 kuphela. Bese kuba yiso isigungu sabefundisi abawu-9 esihansele ukuthi uma kwenzeka laba baqokiwe abawu-4 behamba emhlabeni bonke, lokho kuyobe sekubeka ithuba lokuthi laba befundisi abawu-9 phakathi kwabo kuba khona abazomkhetha ukuba ahole ibandla. Kodwa okwakumphethe kabi kakhulu yena umqali wendlela iyo indaba yale nkosazana okwakuthiwa uLina Mtungwa, njengoba ngaso sonke isikhathi wayehlala ekhala kakhulu ngayo ethi, kodwa mntanami wawungabi ngani umfana. Njengoba indlela ababezwana ngayo nale ntombi yakaMtungwa yayisemazingeni aphezulu njengoba yayazi zonke izimfihlo nokujula kwezinto zalo ibandla lamaNazaretha njengoba yayikhona phela langalesiya sikhathi umqali wendlela eya entabeni okokuqala ngesikhathi phela bemenzela isinkwa sombili kanye nalo ukhothi bemphelezela eya entabeni bephuma kuwo umhlangano wamakhosazana u-25 behambe behlabelela bethi Nkosi sikelela ubaba noma ezula ezintabeni engenayo indawo yakhe elala emahlathini. Kwakusho bona oLina Mtungwa behlabelela bekhala izinyembezi bekhalela phela yena umqali wendlela owayehamba eya entabeni esabekayo enazo zonke izinhlobo zezilwane kanye nazo zonke izinhlobo zemimoya yezipoki nazo izinyoka ezesabekayo ezinemilingo ekuthiwa izinkanyana. Le nkosazana yakaMtungwa phela iyona eyayike ihole ngisho wona umhlangano oya entabeni iwukhiphe khona ekuphakameni iwuhole iziyowubeka khona entabeni. Ngawo umyalelo wakhe umqali wendlela lapho yayisuke ehambe khona kuqala wayohlala phezulu entabeni. Kodwa okwakubuhlungu kakhulu kuye umqali wendlela kwakuyiko phela ukubona umndeni wakhe
kuphela enovalo lokuthi indlu yakwabo izovalwa, njengoba wayesesele nomntwana oyedwa vo, nalowo mntwana oyinkosana yakhe ayekade efunge ngokuthi uyothi uma esethola umntwana, lowo mntwana oyotholwa yinkosana yakhe uMqalwendlela uyena ozoba yinkosana yakhe, njengoba phela wayekade eshilo kuye uMashabalala lo mntwana engakazalwa. Ngalesi sikhathi phela unina uMahadebe emkhethela le ntombi yakwaShabalala, lapho athi khona uMqalwendlela le ntombi ayikho yinhle ebusweni bukaNkulunkulu. Yilapho aphawula kuyo le ntombi ukuthi njengoba ngikuthatha kodwa uNkulunkulu ubengathandi, indodana yakho yokuqala ozoyizala angeke ibe inkosana yami. Kodwa lapho isiganwa isithola umntwana, lowo mntwana oyozalwa indodana yakho uyena oyoba inkosana yami, futhi nayo leyo ndodana yakho imina engiyoyikhethela umakoti. Kwakuyiwo amazwi akhe uMqalwendlela, kodwa kuze kube manje le ndodana yakhe endala ayikayitholi indodana, okuyiyona phela ezoba umzukulu wakhe uMqalwendlela. Ikona okumphethe kabi kakhulu, njengoba nawo amadodakazi akhe amathathu eseganile. Asazi ukuthi lo Nkulunkulu onguShembe wayihlosene ngaye uMqalwendlela, njengoba wayengafuni ukuthi aganwe, futhi usephinde wathatha nabo bonke abantwana bakhe, wasala lengane eyodwa okuthiwa uStanela. Lo Nkulunkulu onolaka, uNkulunkulu kaMose, uyayiqeda indlu yakhe uMqalwendlela, njengoba wayemtshelile khona entabeni ukuthi abantwana bakho amaNazaretha, lawa amkhombisa wona emaningi ngalesi sikhathi eze eyitshela ukuthi ubisi kanti amaNazaretha abantwana bakhe. Ingakho uma wayebikelwa ukuthi labantwana bakhe awakuthiwa umntwana inyanga yezulu kanye nayo inkosi ilanga bayagula, wayevele edinwe kakhulu, athi mina anginabo abantwana, abami abantwana uNkulunkulu wabathatha. Nabo labantwana abazelwe ababili, inyanga yezulu nenkosi ilanga, uNkulunkulu wayebashayele imithetho ejulile ngalaba bantwana, njengoba wayithena angabafundisi imikhuba emibi yasemhlabeni, futhi lapho belala khona eze engabahlukanisi. Lawo magama ekhulunywe uNkulunkulu onguShembe ayihlala ngaso sonke isikhathi enkeneneza ezindlebeni zakhe uMqalwendlela. Asazi noma uzowagcina yini lamagama, njengoba ekuqaleni phela wayehlulekile ukugcina amagama ayikhulunywe kuye uNkulunkulu ngalesi sikhathi emtshela esakhula ukuthi aze angaganwa. Lokho kuchaza ukuthi inhloso yakhe uNkulunkulu uMqalwendlela wayoze aganwe ngohlelo lwakhe uNkulunkulu, bese ethola abantwana basezulwini ababili vo. Kodwa ngenxa kanina onguMahadebe, okuyena owayesethukile ukuthi lo mntwana ezehlanganise iminyaka engu-22 engaqonyiwe, ngabe kusho ukuthini lokho? Ingakho waphuthuma uMahadebe ukuthi ayolanda le ntombi yakwaShabalala, njengoba nabo abantu basemphakathini basebeqalile phela ukukhuluma. Kodwa naye uMqalwendlela wagcine esevuma phela ngako ukuhlonipha umzali wakhe, kanti uNkulunkulu lento wayesevele eseyihlelile, njengoba wayesemthathile noyise wakhe uMqalwendlela, okuyena owayezoba lembangela enkulu nomthelela omkhulu okumphoqa ukuba agane, njengoba uyise ongumayekisa naye wayekade lotsholelwe uyise, yona le ntombi yakaMahadebe, okusobala ukuthi naye futhi umayekisa wayezomlobolela
umqali wendlela. uNkulunkulu wayenamanye amaqhinga amaningi njengoba wathi uma ewisa abanye abantwana abasuka ezulwini wabawisela kweminye imindeni. Kwase kuba umsebenzi wakhe umqali wendlela ukuthi akahambe ayobazingela laba bantwana njengoba wagcine esemtholile lo mntwana okwakuthiwa uPeter Mnqayi esewele khona emndenini wakaMnqayi. Kanye naye lo mntwana owawela emndenini wakwaMbonambi, u-Ezra Mbonambi, lona phela obesolakala ngokuthi uzohamba isikhathi angenwe umoya omubi ahambe ayovula ibandla lakhe. Impela yena umqali wendlela wayenayo phela ikhabhinethi yakhe lena ewu-13 bese yena eba ngoka-14. Kodwa okwakuthusa kakhulu yiko lokho ukuthi kwakuhlala kuhlale kubuye kubonakale ingelosi lena phela eyabonakala ngawo umhla ka-14 January 1913 khona ethempelini kwaHlophe. Lezi zingelosi zabonwa uye phela uDlulani wakwaKhuzwayo. Ngalesi sikhathi ephumela phandle elandela yena umqali wendlela wamfica exoxa namanye amadoda akhazimulayo. Wabuyela ngejubane phakathi ethempelini. Phela wakuyiso lesiya sixuku esikhulu esafika naye uNkulunkulu khona entabeni eNhlangakazi ngawo unyaka ka-1913 umhla ka-8 January. Njengoba phela uShembe wayeqale lolu hambo lokuya entabeni ngawo umhla ka-25 December 1912. Wahlala izinsuku ezingu-14 uNkulunkulu waze wazofika ngomhla ka-8 January. Njengoba nakuwo lo nyaka efikile futhi uNkulunkulu ngawo umhla ka-8 January. Wafika ngako ukuduma kwalo izulu njengoba wayenzile ngawo uJanuary 8 ka-1913. Njengoba lalichazile igumgedlela ukuthi ama-date onyakeni ka-2024 abeqondene ngqo, njengoba nalo iphasika laliqondene ngqo nalo uhambo lwakhe uShembe lokuqala eya entabeni. Ama-date abeqondene ngqo nakho ukufika kukaNkulunkulu entabeni eNhlangakazi beqondene ngqo. Ingakho ephinde wafika ngakho ukuduma kwezulu lapho kubonakale khona ukukhanya kwenyanga yezulu kanye nokunye ukukhanya akade besolwa ngokuthi inkanyezi iyikhwezi. Kwase kulandela ngako ukuduma kwezulu ukufika kwakhe phela uNkulunkulu wabe sedlula nayo itransformer. Ngenxa yawo amaNazaretha ayebekade engalindile engalihlelele uhambo ayilinganisa yona phela insizwa yakwaDladla lena eyafike yajova kuzohanjwa uhambo. Lapho khona umqali wendlela athi ukuthela wathelwa ngamanzi wathi, bantabami, uNkulunkulu uzosibulala ngoba uDladla usevumele ukujovwa yibo abelungu. Ilapho umqali wendlela akhuphuka khona intaba ehamba yedwa esayoncenga uNkulunkulu. Lapho abafundela khona incwadi ukuthi uNkulunkulu wakwabulala abantu abaningi ngenxa yephutha lomuntu oyedwa owayekade engalindile, ekade ezidlela zonke izinto ezingamanyundululu azithandayo, wasethi uzohamba uhambo lukaNkulunkulu ekade ezijabulisa nothandiweyo wakhe. Ngoba uNkulunkulu uyisilwane somhlola kuthi ngingona oyedwa bese bhubhisa abantu abaningi. Ngalesi sikhathi phela umqali wendlela ehlangana naye uNkulunkulu entabeni eNhlangakazi wayengahambi yedwa uNkulunkulu, kodwa wayehamba nesixuku esikhulu esasisuka khona ezulwini esasigqoke izingubo ezimhlophe sifake amabhande amnyama esifubeni. Ngawo mhla ka-8 January 1913 ilapho phela aqale ezwa khona ngako ukuhlabelela okumnandi, wezwa kuvuma emathanjeni akhe nasemthanjeni yegazi. Lapho aphuma khona ngaphansi kwedwala lapho ayekade ecashe khona, wezwa inhlokomo, sekuhlokoma phela amatshe, utshani kanye nezihlahla.
wezwa iphunga elimnandi ayengazi ukuthi liqhamukaphi. Ilapho ayezwa ukuheleza kwazo izihlahla notshani namatshe ukuthi uyingcwele, uyasabeka. Amen. Wathi mayethi uyaqalaza zinhlangothi zonke, wabona ukukhanya kwakuqhamuka ngakhona empumalanga okwakuphezulu esibhakabhakeni, kulokhu kuze njalo kuphelezelwa ngamafu. Lokho kukhanya okukhulu kwaze kwasondela kwaze kwazofika kule ntaba. Ilapho abona khona kusemoyeni ukuthi lokhu kukhanya kunomuntu phakathi. Weza njalo lo muntu waze wehla wazothi cababa phezu kwayo le ntaba, ephethe itreyi elimboziwe, egqoke umjiva omaruni. Ilapho kwabe sekufika naso lesi sixuku esikhulu esasiqhamuka khona ezulwini. Leso sixuku esikhulu esasivela ezulwini akachazanga lutho ngaso uShembe, kodwa kwakubonakala yiko phela lokhu okwakulokhu kuvela kubonakala ukuthi izingelosi, okusho ukuthi wasuka nazo khona laphayana entabeni waziletha lapha ekuphakameni. Abanenhlanhla babezibona lezo zingelosi, kodwa wayehamba ngaso sonke isikhathi ebatshela ukuthi uma nibe nenhlanhla niyohamba nizibone izingelosi lapha ekuphakameni. Kodwa labantwana bakhe ababili babevamile ukukhuluma izinto ezazingaqondakali ababezibona khona lapha ekuphakameni uma bedlala khona lapha emabaleni. Ngelinye ilanga bazwakala sebezombikela yena umqali wendlela ukuthi, baba, kukhona indoda esivame ukudlala nayo ngale emva kwezindlu. Le ndoda inezimanga eziningi ezenzayo uma sidlala nayo, futhi yinde kakhulu ngendlela engajwayelekile. Ilapho umqali wendlela awavele wavuka ngolaka olukhulu kubo labantwana, wabatshela ukuthi ayikho lento eniyikhulumayo ningaphinde futhi nize niyikhulume. Gcinani ngci. Nangempela abantwana baswacabala, abaphindanga bakhuluma ngaleyo ndaba. Kwakuyizo ezinye zazo izimanga zakhona kulo muzi kaNkulunkulu, umuzi kaShembe, umuzi wasekuphakameni. Umuzi kaNkulunkulu liyaguga lapho inkulunkulu ivela mzula mafutha omkhulu into kumeswa bade. Amen.